Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing ut jingnam ki palba nong shong jong kashnong Myrïaw ke bahab apo karanikor CNRD blog namar kajing do no ya Khaw Reshon hagi lai Bnai kata ha Bnai jeliu nailar bat Bnai nailur arja arbusaw kebalawan ra ya kajing do nong ke bakraw ya uduk usuk ki badai hok ban yo ya ni Khaw kumba yo lem ki bai kishnong kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasils District mendakasni ke arplai teri urisaw arja arbusaw hapo kajing lam usikret kaseng uba balse Kharbani ringkat ki dekat ki lalit benda kenduk yu additional deputy commissioner jangka Southwest Khasils District uba LT Tariang. Hari ni keji kenduk ling ba Tnat supply keseng kalalap bayu uniu Khaw barok lai Bnai nak kaliang ke office kala deban isu hendai ke balingo kalong bahagi ki center bade ban sam shim lapoi. Ha ka bede ba kejingja jong Khaw nak kaliang ke board district kila kular bakin sabha tokit ban lap ya kejing shisha. Kumta keseng ke kentu ki dealer kumjuru eki wholesaler jong ke Southwest Khasils District watla kimpat tip menu bapenja ya Khaw hendrei ke kentu banang ni syakmat kimdei ban lek kai ya kam jong upat ba lem kumta na kaliang keseng kam ban se ban lek daki bak ham ting e Speaking one kendu mentai Reshon itu ban kendu ya deputy commissioner ba ya ka supply hit ba musumla dom ta sing la kendu no additional minister paling la ya keren ro ba di inspektor di supply habe de ban kejing jauh Khaw kapos ta Myrïaw tena kala kesek la yo jujur ini kasang sini de ka persang benwat di tim yang perben sutu ba kibat senayo hitu Khaw ro Jun bat Agos bat September tenden ndak nilai kendu hane kini ki officer de pe ya ka supply ki ong ba nak liang ka office ka dap issue itu Khaw hanisha hati hosla kan mereka balong baik baik ba nung sung tu ki ojo sengi ba hadu menta kini ki live na ing shim yo Khaw te nak liang jung nilai kendu officer ka respond ni kam ki ong ba sa hapok sansi nak liang odong chung ser wa hapok sansi sa phan kiri banwat Jingshai ba shai poi to Khaw bat kila ong lo ini ban sa kentip kaseng hadu sansi sa ai kentip ni kaseng bat nak liang jung kintu ya kini officer ba ni tua syu ba kum kini ki egi ba kidang jab yang ada nang ni skman ba pi ba kum lo mentau Khaw nak dia ka central government kalau IA pa ba institution yo kari ndai baro nang tai bedu ba so ba susi kalong ba kidon katu kat nai ba penjak Klep Khaw kentip manu penjak Klep adu mentang pala betip tak benar layo ikin ya inquiry ba ka department sa IT bengi ba manu penukam baklai to Khaw dia ka mentang pat bendong pat komen manu ba penukam baklai to Khaw pada dilan ni huslang intip ta sai long ba endang layo ya ka information ke babiang nak intip na kalian department sa ai ngi haden katas ni dengan kepat do banang skmat ba borok ki dilal ki bahap por sobas jungi bat borok ki hospital bahap por sini mendesho bani le kai kam ki ba ma sang lagi dalap nang skmat ni saya kun kedon an ke baladot hang pa ka tat jongka supply